Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Улы Батырас ауылындағы Архангел Михаил ширкәүенә купол кую вакыйгасы күрше авылларда яшәүчеләрне дин әһелләрен берләштерде. Бу вакыйганы биредә 100 елдан артык көттеләр. Ә соңгы 2 елда аны төзекләндерү эшләрен староста Георгий изге күңелле Юрий Рябов алып бара. Мы восстанавливаем ту несправедливость, которая была совершена после революции, и мы восстановим ту историческое наследие, которое мы принимаем. Поэтому для нас возродить историю, а историю хорошую, правильную, добрую, для нас это главное дело. Дин әһелләре гыйбадәт кылгач вакыйганың рәсми йөреше башланды. Пусть церковь Михаила Архангеля в деревне Большой Батрас приносит счастье, помогает жителям в трудную минуту, пусть придает будущее, веру в возрождение деревни Большой Батрас. Купол һәм кыңгырауларны изгеләндергәннән соң чарага килгән һәркемгә төп куполны бизәячәк тәрегә кагылу һәм кыңгырауга сугу мөмкинлеге бирелде. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Архангел Михаил храмы өчен кыңгыраулар Каменск-Уральск шәһәрендә махсус ясалган. Иң олысының авырлыгы 660 килограммга кадәр җитә. Аларны алдагы көнне генә Улы Батраска китергәннәр. Они именно лит для нашего храма, там есть надписи «Большой Батрас», то, что лит конкретно для храма Архангела Михаила. Это тоже, как бы сказать, индивидуальность этих колоколов, это очень приятно. 136 ел элек храмны Италия архитекторы проекты буенча төзегәннәр. Куполның формасы овал рәвешендә. Шуңа да аны ясаганда кайбер катлаулыкларга очрарга туры килгән. Вот от старожилов мы узнаем, что там стояли иконы. Иконы мы приготовили, вы их уже, наверное, видели. Вот. У нас, естественно, Архангел Михаил, он нас смотрел на юг, сюда у нас Христос на запад, с востока. На восток у нас смотрит с окна Пресвятая Богородица, ее икона с поручницей грешных, вот как раз в наше время. Вот. И уже на север смотрит Георгий Победоносец. Төп купол исә алтынга манылган мәк чәчәге һәм тәре белән бизәлгән. Сегодня очень большой праздник для нас, для всех прихожан. Просто, конечно же, очень светло на душе. Мы чувствуем, что Архангел Михаил нас всех покрывает своим крылом и дает нам силы молиться, дальше жить, верить. Сегодня у нас чувство радости, слов нет, слезы заполняют грудь всю. Мы настолько рады, что свершилось чудо. И чудо, оно совершается не только сегодня, оно совершается каждый день. Когда начали поднимать купол, пошли мурашки, слезы радости. Еще раз хочется сказать просто слава Богу за все, что наш храм возрождается. Вместе с возрождением, восстановлением здания храма, самое главное, наверное, что преображаются души людей. Несколько сантиметров надо подальше еще вот стрелочкой опустить, буквально вот минимум стрелкой опустить. Куда, на север? Архангел Михаил храмын торгызу белән 2 ел шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов шөгыльләнә. Биредә кышкы гыйбадәтханә, хезмәткәрләр йорты, ашханә булдырылган, дини службалар бара. Куполны күтәрү һәм кыңгырауларны кую зур эшнең бер өлеше генә булды. Бинаның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Эчке ягында да башкарыласы эшләр күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә.